25 Balalamani Chisauru Futomaga Orefumi Matavero Manzulu Asmanji kama tumwaliso wachipita nga email ka parapara@sabc.co.za usatumbira la fubida lufuruana #60 Rinanwi Rodikeda Where's my intro? Parapara FM Badiviva muzika fana kala Afrika Shipembe na shango nga buphara basumbese zori muzika wa reggae hapa noni venda ndiri utoba na midzi yo khwatha nga mandesa upekurizere kwa hone kucompose kwa hone melody ya hone uphi muthu arala sa zwidivi anga pfongari ndi muzika une wa kubva Jamaica ndichiri so Parapara FM ndikubatanganedza nga utorali kambeka mshimi ya Rodigeda ndichiri lokovela nena vone khari berothe ubva zvino swika shoro awara ya butahe nenga dzina ndifi Miss P ndichiri na musi bako yoguda ridibe bangwa bathu bane rabafunesa nga mandesa fano hayani venda bangatamo bachipita cheno mbeke mshimo ndi azwidiva kama shimise 086 002503 kana bashimisa X @MissP_DJ basongwa ngwari live ka Facebook na ka YouTube boy bato da Parapara FM Rinanwi misio techera TC 87.9 kona 7.8 namasere nga Rodigeda nanye arandangari let's come together I wanna be with you tonight. It was a dream, baby. Ahoy. Ahoy. Miss P. Ihone ndinga busabone. Ndishapo. Ndichiriso Parapara FM matana musi Rodigeda na humbula ni Ramagweja. Roteria diba humbula ni Ramagweja. Ubaka muzika wa reggae une waburi ndi muzika une rine saba venda ratibilo muzika wone ndi wabudinga mandesa. Humbula ndiko ni tanganeza kambeke mshimo ya Rodigeda ndikulibonga manda no swika na musi. Nanya ndikulibonga manda no. Ubana yani. Kari tome murawa nge musinishi kwa luwa mondo. Urubuchiro wonga ndirate. Nando bebonga 1976. Bebelwa Barabu Guanas Hospital. Nda ya venda nga 1983. Ndatochera 9 years fizungari. Yeah. Nda vyangeno nga 1992. Uba 1992 suka zwino. Di ngeno. So ndotomuja na Chilizi Primary School. Wezane fonda bandu kutu. Atende zonande mtu kutu. Funo chimbra na mkeguru. Last born habiti ya mkeguru. Ndabodia Rwamondo Mrataba. Jena Mapupe. Ndari Machere la fulatsina clinic uchuko kunyera ntachema hapo unaena udhiwa pedal ndabo devyanga ndabandi ko jena skano ntwana ndi chikolo chino chabachi chifunzo chivenda nga mashiga singa bobo tati swa chiona risona bo mashiga singa bobo bomfunza ngamanda bachikumfunza chivenda ngendo jena nige usukala ka grade 12 anige skano ntwana Lulani grade 12 ndikoshimisa Rwambo Razino standard 10 so yeah come with this Buchiro haba ngandira de ndikomba pambano ngauri rikoreberesa mwana ne boru bebero chikuani ko jino boti odo alwangeno Rwamondo Buchiro busha pungori nende gari ndipethu na bori ndi chira hote. Okay. Ndi chira hote. Ndika story ndi gai kana gai ngori Rwamondo ndi dibande si satopfi budori dalerana. Hotu usukwa pino buyalini. Ndangeno ningeno no buyalini. Ndiko busezo ngantani uri buchiro buwapambana musiri maye na musimutu achikuani. Chikuani una mabone una dzibada una mini ngesha chipinga ndikuru lingezo humbura kama ngadiwono rina madi kamsi usina kana usina zvimusu zine zvabaone chikuani ndikazvikumusori buchiro uri hapambana hani kuchero kwaya ndikwaya ngori wadzibanda dwabanda umbura murawo ne rari chita zvolimela rikadzva vatuku rari chindoli sambudzi ngamanda ubambela ndibambela ngamanda zvindi afa ngori rachiri mbudzi dziko riko dzilisai rava ratsa chifinga rebambela dzinde rava rechisemwa mbudzi dzojana marendi dzavantu so ndi muthu amusirike chila chifinga remusiriko rimela ndikoni kumutaruchidza namakuku namafungo amusi ndichitomo imbo rizotoma gai richikuimbela rachitela mafungo fora yalavana line imwe line yavangangi dzakuti so rikonotangana bukati richikolimela so chelede rikurikona wana dzishileni nanzi 50 cent kuti chelede ikale yabe inji but boma 80s abezo stress
line yangena yachi ndichibvafisa ndichitona mudzalo richitolima ndaima ndavatuma vaimbera sing a man sing me a song how do you sing it nduri vachifuna but vaime navone vanitsaidza vakupfanya ndichikoimba vapfa votakala kamanda ruwano retikovabvafisa line yota zvoimba ndikale ndikazo kuaruchero kwange ndinoti mutu anavori nditova na problem ukoko uaruchero hayani nava na problem nange ngori arada ndingeno ngori ndandori ndichitosvika nge ndichitovuya ngeno chikuwane nengana titu ndava ndikuita zvamavudzi ndizvitu zvakare sezvo ndaita zvamavudzi ndotomoita mavudzi nga1992 ngaDecember usukera zvazvino tamzi ndikava ndonova natenese ndoaricha mara saloni kadhivaona ndotouyirisa una mutono kushumane phala ndi mutu wavo richiya chikoloni ndikubuya ndikodza ndaita mavudzi pedza ndandi mutu wane avo ndibhizi ngamanda ndenisingodzoora mafungo usuko ubva ndachimbira ndi mutu wandachidzula ndi indoor ngandikari ndototoma ubva 92 ndikava ndori ndikototoma utwesa bhati navatu ubva last year musi ndisichava shoponi ngori nashopa palayani ndisichava shoponi ngori ndonoyirisa kuitwa zvazviliwa ndiyo ndikototoma ubva ndiri ndayayani handitsavanye ndobuya namwa ndikodopedza 2 months zvino ndiyafa chikwani mimwedzi yoti ndivenda okay ndio ndikototoma kupedza 2 months zvino ndasati pedza ndikusukorali angasukapo uchipfumbura unovenda weekend umbura kuzovana zvambo zvori nganthani uri ni muthu ane navori hothe wachireya chikuwani kana venda hothe uyachireya ushapu kana kare lavheresa uri zvezvi ni chikwariwa ni mutuku nani chikutodoba mini wadziva ndi mutuku ndandikonogova ndi muthu ngamanda ndandafunesa badi zva dzicamera badi okay ngamanda blind ndine ndifunesa badi na social media blind ngamanda funesa zvinepe badi ndachizvifuna uri mara ndikadziva mutuku ndachifundwa muumbulo wangu uri andibe tichera mara ndikudziva ngao ndicharuwa ndachita mafungo silinga badi duri ndikombula ndichivenda ndaita chitori ndoja radio ngambili ndikodzisvimisa cassette ndaita tape deck ndona dzina TDK ndaita ndariko actor riko svachitori dzinocha zvezvo actor radiona ndichiactor ndiko ndori vathu rikuhamba ndichita chirekoda rachita zvinhu zvinyipadi namusi nakuimbele ndichiimba ndotoma uimba ndikadziva mutuku ndichitosilinga ndichisvimisa instrumentala yamukomana wanga ndichikuimba mara shapu ndachifuna badi uri ndizova tichere ndachifuna ngori nandiyava ndachizvifuna ngamanda kamusitidzizvo ndandikuitiswa ngamukomana wanga ana ngori wava tichere mukomana fesibon yamukeguru bunji yavana vasharuwa mutani wadaveresiwo vhiya mukomana kana malume kana mudzura tsini ndimini havono vachinga vakuchira zvabvina rine vari kutodova zvezvo zvine ravari kuvona zvone zvitsini avo rini saka rododaveresa rwendo rwa muzika ndopa mafungo amusi nichikolima ngoita nichiimba musi nichikolima to ndikonowana mashereni noti ndiwana mashereni uilimira ndandikonyogowana mashereni mara ndichibvapisa lani yara vari kuimba ndichivaimbera uilimo ndene yavariko limelo riwana mashereni usininga uimba notingoimba nditachifika ila ndachivona kuti tizoimba zvazvikane ndachivabvapisira line one havalani yari atara one mutalo rudzotangana one havala vamwe vonosvika rine risatosvika ngori neline rari kuibvapisa ukobona ya ndikokonozvipfesesa pedzi nazvivona rini uri ipfili hone chechila chifingwa ndochomuzori vathu vazvitakarira zvezvi ndari ndi rini nga1997 ndabudza mukomana wanga uona nopfisa Ramagweja wachimprogramera dzinyimbo nga keyboard ndari akadzimuprogramera rwelwimbo rwa chief wa Tekred nachongolo ordo zvondorufya avakundwinga chitu okay avabharerwi olwalwimbo ndachiulimba kerekeni ne vathu vadzala manini ndaona votakala vathu nduri every Sunday ndisikudziva ndikulima nduri aone vadzimwe dzichakafi avo tata Ramagweja kubori pina earlier mani ya last week mani Sunday najena kereke nayo apostolic faith mission tuzvino ndujena kereke ngori hayani ukojeni wa kereke ende zvive nogodhombela na karine
vhathu ne ro vha ri tshelo kerekeni Apostolic Faith Mission Pretoria Sangi ri Venḓa ri ndi luvhevhai so nda tshi fila item every time tshiṅwe tshifhinga ndi tshi dza nda fila item ya itani madima nanyi na ono chifwa Baloyi na dzi nyimbo dzine vha tshi dzimba nga gospel reggae dzina chopping ine avha na runa reggae so ndi vhane falai okay ifila namba la vha pfa uri ḽi hone a ri ḽi fara hanefho mutshilesi wa Phalaphala FM musi ri tshi tou vhuya fhedzi ri ṱoḓa u ḓivha uri kunangele zwino khou ri humbulani u khou dzhena afha kha reggae ko ḓisani ndi khou amba uri hu na tshaka nnzhi dza dzi nyimbo dzine muthu a nga ḓinanga dzone fhedzi mutshilesi wa Phalaphala FM ndi musi ri tshi vhuya vha songo hangwa na vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngo shumisa 086 000 2503 ro thoma ra ri Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Royal Heritage Festival vhaṅwe be kha ri humbulelane rine ri adzoluka early bird ro vhuisa mutengo wa mba mahola 195 randa fhedzi u bva zwino u swika dzi 31 July tikiti dzi Ticket Pro na Spar kha vha takutshedze zwino vha mbo ḓi doba yavho vhe vhavhe vha tshi khou sengedza ya mateki ri ḓo ṱangana nga dzi 13 September #ahuna u sala Caution Fhedzi i tsivhudza lushaka na lushaka Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ara hone vulela zwino ari thu swika kule kha mana mbeba dzule na ri no swika tshitoro awara ya vhuṱahe nṱha tshithoma na musi Rodigeda na humbulani Ramagweja muimbi wa muzika wa reggae asi muimbi fhedzi ndi wapo wa ramabindu a dovha hafhu vha mu active wa story zwa matambya a television thi zwino wo ḓowela vhona muthu ukene u tshi mu vhona unwe wa chuwa nene ndo mboḓi ndi tshi mu vhona kha television ndari matina humbulani uimba dovha futhi ha vhangeno kha television zwino na musi ro dzula naye uri ri kone u pfesesa khwino uri zwa ḓisa hani hezwi zwithu zwoṱhe humbulani ni khou ri ṱalutshedza nga mafhungo o imba uri ni kerekeni na vha ni khou imba na kona u zwi ḓivha zwori zwino ini ni ya kona u imba zwino kunangele zwino khou dzhena ngeno kha reggae ngori khou sokou tou humbula uri muthu arali a khou zwi vhona a kerekeni zwi amba zwori na muzika wa gospel u funa ra ro wana muzika wa gospel kana ni muimbi wa muzika wa gospel fhedzi na muḓiḓa ngeno na nanga muzika wa reggae zwo ḓa hani hei wa ḓivha kha reggae ne havha ḽa khotsimulo muswalo no mani Ramagweja ya ndi vhone u itisaho wa dza ri kha ḓivha vhaṱuku vha tshi vhona vha leludza vho Lucky Dube Bob Marley Eric Donaldson ende na kuipfi kwanga ndi ku second kunga yela kha Eric Donaldson havha muthu vha tshi dzula vha khou vhalidzana vha dokotela vha kwevho ndo thoma vha dzhela u vha ṱhangela nṱha ndi u vha ṱhangela vhukuma uri nga 1990 ndi tshi khou pfa dzi nyimbo dzavho vho Lion in the Sheepskin vho goloi dzone ni a dzi tshintsha ndi sokou o munna ndi nnyi mathina hoyo mara before ndi sathu dzovha vhakwevho nda tshi dzivha vho Roxley vhatwani maseve mara vhakwevho nda dzavha nda vho ma 80s vhakwevho nda tono vha dzhela tsaka vho 1990 89 Women's and Love hafhalani na Lion in the Sheepskin 1991 vhabiselani yori I donela roṱhe nda thoma u takalela voice yavho nda ri hei ndi voice ine nda I funa mani ya talent ava mutevheleli muhulu zwa sirasa nda make sure uri havhala munna havhalani ava nḓivhe havhala munna ndo thoma vha ḓivha nga vho 90s ndi na tshinepe tsha 1983 roṱhe u bva hanefho nda vha mu fene khulu ya dokotela vhakwevho khulusa nga maanḓa zwa nṱuṱuwedza nga 1998 99 hei kha vha vhaṅwe vha khou release album khakhathi Ntshengedze Jalive Bosha Flats darayar ndo fhireliwa fhethu afho nga tshifhinga ndo thoma ṅwala dzi nyimbo habe nda vha ndi khou
ya tshelede ndi khou vheya tshelede nda vhudza Grootman hu na muṅwe muno no pfhi ndi Jeremiah Mudau wa gospel ono dzula Murathavha lwa Mondangi nda ri mukhomananga ndi khou nyaga ndo mu vhona zwo ri rekhoda gai GTP studio ndi hafhaḽa na murathu wa Khakhathi Tshisikule ndi Gabriel Tshisikule nda ri ndi khou nyaga u rekhoda ndi ya gai studio ndi khou vhidza Jeremiah Mudau ari Bree Street na Gabriel Tshisikule ndari okay afuna ready ndari nda vho dzivhidza Grootman langa mkomani wanga Seth Ramagwaja ndari ndi khou tea re studio rio recorder Jeremiah mbuza ndi ka recorder GTP studio nga 2002 ari na tshelede ndo ri ando ivhe tshelede nnape muthu tshila tshifhinga muthu asathu vha na vhana kha ḓivha muṱuku ndo ivhe tshelede ndi nayo tina problem ari ya studio ndi tshi thoma u swika na plus studio okay Gabriel Rocky va imbana ndari zwino vhone vha nga si ṱuwe pfa vha songo thoma vha ri pfisa zwo ri matshelo vha tshi ḓo dzhenisa fhedzi musi ono pangwa ono program wa dzinyimbo ono itwa zwoṱhe a vha se vho ri sumbedza zwo ri matshelo vha tshi ḓa vha tshi ḓo banga vhoṱhe vha khou sia vho davhini vha khou ḓo ḓa mini matshelo ndari okay lwa thoma luimbo lwono program hanengei studio hu na luimbo luri lufa lushavhiwe ndi lwa 2002 lufa lushavhiwe ri khou tshimbila roṱhe ri ḓo tshila haḽa mavoice ango tsha i bvisa mbo ḓi ri hai i nomba ya luga yo ralo matshelo ri khou ḓela dziṅwe dzinyimbo ngori heḽa dzo no vha sharp heḽa ina zwi nga ḓela na khou imbela ngayo zwi sharp nda ri okay nda vha zwi khou thoma album yo thoma nga 2004 album ya vhuvhili hafho ndi 2004 ngori Jininka ndi muzwala ndi ṅwana wa makhadzi ai pfari hai hu sa thombo dzina lu khou lila kha phalaphala luimbo ari hoyu ndi muzwala wanga uyu a takala badi ari na nṋe ndo wana opportunity zwino sorry ndi kone u bvisa album dzanga afho kha album ya vhuvhili vha khou bvumela Jininka kha album ya vhuraru nga 2006 nda vha ndi khou bvisela luimbo luri ngo i ḓo bvela khagala ndo kwata nga maanḓa mulovha ndi tshi ni vhona not sinyalala nda ḓi vhudzisa uri ndi mini dza vha dzi khou vhuya album ya Jininka vha khou release na ine album ya vhungana ya vhuvhili ngori ya vhuvhili a lwa luimbo ra luisa phanḓa yo pfhi ngo yo no bvela khagala hu na ngo i ḓo bvela khagala na ngo yo no bvela khagala ra lu isa kha album ya Jininka so nda vha ri khou namudzela nga 2010 na 2008 ndo release album nda release album zwino nga 2010 ne elo yori nathi vhulungiwe ndi tshikhaḓi tshila nathi vhulungiwe nda pfa ndi khou swa nda ri tina tshifhinga tsho dzhia tshifhinga hu na dzinyimbo dzine dzi komphisa nga 2012 nda vhuya nda ri it was a dream baby 2013 nda vha ndi khou release luimbo lori inwi come on dzi lile nga maanḓa kha Phalaphala FM so yabona heyi album nda dzhia gap khulu 7 years nga ndi sa release ndo release last year ubva 2013 uswika zwino ubva last year nda release album yo ri tina thaidzo na inwi tina khakhathi na inwi so lwendo lulapfu zwamba ri tshi amba mazhaka nḓila ri funa u vha ri tshi khou amba na Vhuhumbulani Magweja ngauri lwendo lo ndi lwendo lulapfu nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa kutshimbidzele zwino kwa muzika nga hetshi tshifhinga ngori ndi vho 2002 khou shumisiwa dzi CD nga hetshi tshifhinga u kha ḓivha cassette nga 2002 habe ndo bvisa album ngana dza 3 nga cassette ya roda shangoni ndi songo vhilaela neni ya ngo i ḓo bvela khagala ndo bvisa dzi fhedzi dzi cassette zwino ngori vhunzhi vhaimbi nga maanḓesa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vha vha sa tou tshimbila na tshifhinga tsha online muzika nga itsho tshifhinga u khou gidimisiwa nga nḓila ḓe henda wa ḓivha ndi mini nṋe ndo taka ndi ḓi fonela uri ndi ya phusha ngori na musi ndi ngene tshikhuwani nda tshi make sure zwo ri ndi vha tsini na Murida ndi vha tsini na Burning Doctor havhaḽa vhathu vha tshi dzula vha khou promota music ndi vha tsini na Vhakwevho ndi vha tsini na vho Shaflas vho German Tshiganje vha zwivo zwo ri Humbulani u khou vhuya khoyu khou ḓa tshi ri kwanda matelo u khou nyaga u vha a na riṋe ngori nṋe ndi vha ndi ngeno okay vha ri Humbulani zwino nini ri khou tou ri vha ri khou ri khou phusha muzika ri nga ngeno ngafha ro phusha nga maanḓa muzika Tshiawelo hafhaḽani phanḓa muḓi hafha yani Tshiawelo hu stage tsha swika vho 2004 5 6
dzovhuya nga maanḓa ri tshe na Alexandra ri khou tshimbila vho German Chiganja rest in peace kha German Chiganja ri tshi ro pusha nga maanḓa ri tshe vho Alexandra vho Deep Slot ri khou pusha mutsiko hu tshi khou rengiswa dzi CD hu khou rengiswa dzi cassette dzi tshi tshimbila u khou tswa nṋe nda tshi kona u ya hayani ndo fara tshelede yo tou ya fhedzi nda dzori ndi tshi vhuya ndi khou vhuya zwikwama zwo fura hu tshi khou rengiswa CD zwino uri ndi tsayani ne online i shapa ri khou ana hu tshena ma 10 mara uri swiko hayani hey funa vho ndo phanda yori ndi itse what if ndi u ḓo wana gigina ngori zwithu zwa zwino a zwi tshanga sa kale vhathu vha so vho dzhenelela badi zwino u khou pfesesa ende tshiṅwe tshithu tshine tsha ntakadza futhi tsho uri mba mulovha nda ndi studio akese uri nda ndi nayo ndi na Rootkid Venda ri khou ita track ri ita track ku mfeature ka iṅwe track a dzo vhuya badi na photo kana badi ari vhana ipfi lavo vhana ipfi vhana vho rama nga maanḓa ndi pfile sa fani ona la muthu ari he aba ngo to panga na zwo no imba muthu a tshifuma kadzi ndari a red ndo dzhia voice ya mukegulu vhana na mudze second nyana mara na zwa muzika zwone ndi zwa muṱa ngori ndi zwa mukala vha tshi ita zwa choir tshikoloni vha tshi mini o to rali na muḓulu wanga una ndi wa imba badi kerekeni ndari khou ḓi amba na ndire khou to mutela album amutele zwiṅwe na zwiṅwe zwavhuḓi ndi khou vhudza Rootkid mara u pfa wo takala badi Rootkid mulovha ndi khou takala u ndi vhe thila vhaṱuku na vhone ri khou funa u tshimbila vho navho ngori a vhone tshiṅwe tshifhinga zwi ri come ndi khou pfesesa ndi khou thetshelesa a vhone tshiṅwe tshifhinga hezwi u khou imba u tshi khou pefema u hayani vhana vha zwino vhana vha ri ḓivhi u vhone tshiṅwe tshifhinga u khou ri ndi vhunya vhone vha munna uno thoma ri hu tshi ḓa luṅwe luimbo lune vha nga vha ludziwa it was a dream vha ri ndi avha munna mathina okay na mudzale zwino hezwi zwino u ṱumana na avha vhana vha zwino zwi ḓo vha zwi khou ri na nṋe ndi ḓivhiwa nga vhana vha zwino nṋe ndi ḓivhiwa nga vhathu vha kale badi ende ndi khou pushana navho badi and shout out kha Rootkid Venda zwine na khou ita zwone ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓesa u tshimbila kana u feature mazhaka nḓila ngauri hu na muzika munzhi nga maanḓesa ndi kumbeli mu ḓovha vha khou nṱalutshedzana nga maṅwe mazhaka nḓila ane a khou shuma nao u bvisa muzika zwine zwo ndi zwavhuḓi nga maanḓesa hafho vha kha vhurai vhumalo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya kha show ya Afrika Tshipembe kha vha shumise X vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na emisi yoṱhe ri dovha fhu ra vha live vhone kha vha foune na musi mutshilisi wa Phalaphala FM vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama vhusa kha humbulani Ramagwetshe vha ḓo shumisa yone 086 0002503 ndo fana mba madzina amazhaka nḓila maṅwe vho Dokotela Colbert Mukwevho Khakhathi Murita na vhaṅwe vhanzhi vho yengo fhamana kha ri ḓo lavhelesa uri vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha humbulani ane zwino a khou ri ndi khou thoma muzika ndi khou dzhena kha reggae ndi khou lavhelesana na reggae vha hone vhathu vho no vha phanḓa vho no thoma nṋe ndi sathu thoma vha ḓa vha ni thusa nga nḓila ḓe vho thusa nga nḓila nnzhi ngori vho nṱanganedza a vho ngo vhuya vha rahe ni khou imba ndi mini zwine na khou imba zwone vho zwi uri vho mutukana o ḓa nga vhuhali hoyu ndi nyuno mutukana a vha nda sa dane u vha tsini u vha sala murahu nda vha murahu havho zwa vha zwithu zwavhuḓi and then ndi tshi khou release album ya u thoma Khakhathi Murida o busy nga iḽa album yawe yo ri kha ḓivha roṱhe musi a tshi featurana na Vhakwevho and nda pfa ndo takala badi ngori nṋe na tshi mbora badi tshi vhona iḽa tshifhinga ungari vha si khou anḓana ndi tshi pfa zwi tshi mbora luṅwe hezwo a tshi tari a ri humbu dzani nga ngeni studio ni vhona nani ndi busy nga album yanga i thoma o vhona thoma nḓowelo takala Murida o takala uri hei khou muṅwe muraḓo muṅwe muthu muswa khou kha ri gai ndari okay a vha khomphisa niṅwe track ya Vhakwevho ele yori vha tshi to ri vhona fhedzi vhe hasi ni ya ṱhogomela vha songo ri ri khou kaṱudza nungunungu ya muzika thi nga nṱhani ya uri a i nga fhele mbekanyamushumo humbulani a songo takutshedza ngori thi vha khou ḽi pfha ipfi ḽi to ḓifhelela ndi nungunungu zwino vha songo ri khou kaṱudza ri khou ri ri pfhe mafhungo ri tshi swika magumoni fhedzi hayi ri khou tou pfha nungunungu tshoṱhe ya muzika wa ri humbulani Ramagwetshe wa ḓivha na mudzemisi nda pfa ndo takala luṅwe nda ri ivhana iḽa zwino vha vha si khou anḓana havhaḽa vhakomana vhanga kha vha zwino vha khou anḓana khevha thi ri wa tshi vhona engafha Murida u khou imba gafha gange tara hei mara vha fhedza vho anḓani vha vhona vha tshithu tshithihi nda pfa zwo ntakadza badi vhahadziwa kha nṋe tshi awela ri kha murathu washu ro ri tshimbila badi nṋe ndi ḓivha Venḓa nga nṱhani havhaḽa vhakomana vhanga vho Shaflas Vhakwevho Murida mara muthu ane nda vha ndi tosa ndi navho ndi naye ndi vha Rida na Vhakwevho nga maanḓa humbu ni kha ḓivha hone a ni thu humela tshikhuwane nda ri ndi yone
rikoto ya roimba gai singobilela ndaroki muratu wanga humbo ndimurido nikadzivaone ndari ndikadzivaone inotsoko dani bvapo murata vanotsotsokodzora murata ndari adione ndichitswadi dzavavudza ari chimbira ndidziva mashango avhenza ngamanda ngamuridha navakwevo muchamulungwi enda voniyani gai wote vo ndiaudziva vhenza ngamanda esamaniyeni richikadirikani kani humbulani ramagweja rimudhivela muzikani limwe dhuva richiri pute apa ka television kakakangai kuyu muumbulani kamu vangu kuyu ngapa kagomora zvadhani anyway nga 2016 avona mini muridodha chikuwani apalani ungarowo kuitwa zvizuva dzangano lelavo maridha vangange chewero ndiane palana nendiri hai ndikonyogogovha vovonana ndijene khabonana ndichimbira ndikuimba navo ngori lachimbira kuvana navamwe vaimbi vamwe vane matoka vo David Mbi ndarwana nivonisa njeni siboka kati ndiyane phala ndikadzina muzala ruti ngokurukojena ndari kuamba namulanda ramagojena ndari hapi vakuomba nanyinyi ndi pfinyi mfumakadzi wa David ulani pfinyi yabela what wone wa namutsi komri rovadza kamuvango ndingavonga lavuna shandu ndiyani shandu ari vadze kamuvango vadze vaacte ndaroke tovarumela namutsi ndinoenda ta audition nabe ndaroke varantumela script ndaruka inga Friday ndava ndikoya vhenza ndavuyanga ndandikoya muchatoni wa mwana washo ungari hapo mutsa sitsoya nditove ndachivela netla script then ndachivyenga ndikoto yanga choose yabe khamu vangu ukaenda suka nda actor ndazviti yanyana ndazvirwa ndadova ndavidziwa futi ati semienda ndadova ndavidziwa ndaya ndandilotoma ndandinavo Suzanne ndichikova pamushonga kana mine minute dzivi kana vazvi azvidedi mine ndaroke ravili ndaya ndina unanyi unauyo KK namuraro ndadova ndavyela futi ndina tenda mudzimu nampo mpona mudzimu mudzimu wesikota mine ndavyelela wanda tifunda kudzivoniwa matina ndavidziwa kamina kagomora kana Cardiff City kagomora ndina uyu mtsidzana ndikumupa mushonga kagomora atowara chotova chipidza chitukutuku ndikufuna vanhu vidzwa nding'anga vadziwa ngodzauya ndikototomiwa wotse atingovenda ta audition nabe ngopfesa kelwa ndikovidzwa Cardiff City kezulasi zvula ndikouya hanenge ndange ndikovidzwa lovurayiwa hela party yane yadova yavuya last year nditi party yavo 2021 think so last year yotamba futi kurepeat so ruotora ndinohangozorwabe ndi vathu vokompa ndikuzopfakari revival yauna vamwe vathu yambidziwa vathu ndivhenza ape ikorepeata ndivhenza vari humbulani ndikuchiri uchipfini unorova ndari mulandu mini zvazvo ndikufonera navamwe vathu ndovadzalavo vatsonga navava vachangani vamaputo vaiwa nolovile musi nolove njani antivi nitoi muchimanimani ari ulovile ndiri hai mani vavone kaTV televishini mumwe wasemstreet mumwe munhu nacho so haukodza anepalayani anepachayo uri hai mani siyaxolisa mani singizwile ngorasta mani ngizwile ngorasta uyamangara mudhuru wanga urasta kwenze njani ngorasta mani ngizwile ngiyayi siyaxolisa mani hayi veka-actor zvombori apa yeni vadivosa rasta pa Soweto alidivilo pfi ndivo vambidzoro ramagweja vamwe tsokuri German vamwe rasta vambidza nga zvotse aingaferi heimbekatiisa tipfese sori ndivorasta mune hakotevana na lutendo na kana lutopfi rasta ridojena khalo katimerivulela vatechirisi ka 086 kana vashimisa 086 kana vashimisa x@msp_dj zvikotakadzanga manda mutichireswa pala pari pemusirozuro apa ngauri hei rikotoseya mani richidhova ndimaseyo namakwakwana panapana ndimadekwana
Lokobela? Ndiko bananyi. Diwo singo banga komaba. Wo singo. Koyu umbula ndrama gwecha. Iwo singo bari nda. Uziwa na bamwe bana. Nda. Bari mini? Uziwa na bamwe bana. Una bamwe batu bono imbayani. Okay, ndiko liwanga manda tere. Dijine sopa por FM karatemero rengisa musirishto buya pets ripori na kukuimbelele kwaone ndikuimbele kune kosokoto thoma kana huna bamwe batu bono imbayani narato marafira ngapa. Rodigeda na Miss P Kaparapara FM. Dowereaho Gianni chikara echi ngaushumisandira heiyureruwawo niite ndukiselo za mbadelo yanu namusi udoshumamira yoti wawo rina nyamba ukathina mvelelo dzopambana nawo fedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo, ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Okay, let's go. Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Unonwaha ro vuyerisa tungunudzi u itela mita na vasafuni zwa vusiku ro dzudzanya Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ri ḓo dovha hafhu ra vha na Miss Royal. Rava na mushumo wa ṋetshedza sound system kha kereke hune Takindo a ḓo vha dededza kha u zwiṱuma kulidzele na u imba. Ri dovha hafhu ra vha na ṱhuṱhuwedzo kha matshudeni. Ri na Musanda Foundation. Ri ḓo vha na Royal Learners Awards. Ri ḓo ṋetshedza gwedzo kha vhashayaho maḓi. Ndi Royal yavho nga ḽavhuṱanu ḽa dzi 12 September. Ri ḓo vha ḓisela Royal Golf Day fhaḽa Polokwane. Ra vha na Royal Spinning Show fhaḽa Mashamba Ndlovu Spin City Nandoni. Vasongo tahela hiking fhaḽa Dzimauli Tshivhonga Matembele na Eltisane nga dzi 13 September. Ndi ḓuvha ḽihulwane Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Kha vha dzule vho vhea nḓevhe #ahuna u sala. Rodigeda na Miss P Kaparapara FM. Habezwa Royal azichikunguwedziwa dotrama ya imachelo voice number waya. Fumi tahe minete diriba kawara yebta ndi Phalaphala FM yakaparasi yakasho yela Afrika Xipembe na musika inomega mshumo Rodigeda na humbula ndrama gweja ana kurichimbiza kalendo lwawo tobva musi achithoma ngeno musi achikadialwa usvikana na musi sa muzika sa ramabindu atuvapo ava mu acti wa matambya a television. Kembuso yo inokubva mtishirisi yewe kubusori zwa vhuimbeleli uone muthu onokhoimba ngia yani kana zwo ḓitiwa vho zwithu zwine zwo sokoro funi wavho. Ndi zwithu zwa muta ndo saizwi ndo amba ndari mukala vha tshi funa vha ḓo ita zwa dzikhwayara na nefhala yani nga vhuma 90s wabona khwaya ri tshi ita zwa khwaya vho dzhia vhathu vhana nga nefhala tsini hayani ri tshi ita zwa khwaya every night. Zwa muta mukomano wanga ndi muthu ono dzhena kereke Apostolic Faith Mission set Mandara Magweja ndi muthu ono dzhena kereke Faith Mission waimba una album yabo ya group ino El Shaddai ya Apostolic Faith Mission ya 1993 ya 1993 before basathu release ndachifuna bado shumisa instrumental yaone ya bachi ndisa basathu uita nthu ndichifuna bado usilinga so ndisuzwa muta zwa vhuimbeleli. Ndikunyagolabelesa miṅwe milaedza ine ra khou iṱanganedza zwa zwino ndi na mulaedza une wa khou bva kha Chief Muluvho ari mbuso yanga Mispindi ya uri ndinyi ane humbulani u ya tama u imba naye ono bva Jamaica vha bvise album vhoṱhe
ndi lifhio shango hone line a tama u ḽi dalela fhano Afrika Tshipembe uya u imba hone kana ndi shango lifhio line ono vhuyaho a imbaho khaḽo fhano kha Afrika Tshipembe zwamba ndi mbudziso tharu afha fhethu. Okay, muimbi ane nda funa u tama u imba naye hei a thi ḓivhi ri ḓo sokou amba mara wa Jamaica nda ḓi zwi funa u nga ndi na vha ri Eric Donaldson ni maipfi ngori a yelani na ipfi Liseke no ḽa muno ndi nga zwi takalela badi to uri mashudu mavhi hezwo u imba nnḓa a sa thu bva nnḓa South Africa ne ndi na passport ndo i ita nga na 2019 a ithu ganḓisiwa thuthuba ido ganḓiwa ganḓisiwa lini ene vhana vhashu huṅwe hune vhono imba hone fhano kha Afrika Tshipembe ndi imesa badi yani Venḓa na ngene Tshikhuwani Gauteng ndi Limpopo Venḓa na Gauteng fhedzi thathu bva ndo no imba gai haya huna Munende Venḓa ene ri kha ḓo mbusela kha vho Magweja uri luya luimbo lori ni khomona luya luimbo hovha ho itea mini hovha tshitori tsha vhukuma kana lu soko siko hu sina zwiṅwe nga murahu. Hey wa ḓivha tshiṅwe tshifhinga u tshi imba zwithu u tonga u khou ḓimba mara ndi zwithu kana zwi tou vha vhu mini ndi zwone zwi fhedza zwo itea nga murahu ndi ri zwithu zwine ra zwo imba hey a redzi u vha u khou sokou ḓi ṅwalela no mbo ḓi moniwa ni tshi bvo bvisa luimbo lwa moniwa ndo mbo ḓi moniwa ando zwithu zwine ndo tonga ndi khou tou ḓimba mani ene tshifhinga tshoṱhe ni tshi ḓa kha nṋe vha muṱani vha ḓo ri ḓipopona vha do wa ḓivha ndi no imbesa zwithu zwinzhi na fhedza zwa itea ende zwo vha zwi sathu zwo vha zwi sathu itea isu musi ndo zwo imba nṋe Lokobela Mthitshiresi ndione ndi nga vhusa ndi ngeno khamba nanyi Akona khamba na gosumzana no ga mashamatile Ndifuna ngokudisa kwa Baramagweja botwana ndo twa bo Godfrey nendo toma ndifuna ngokudisa ndike katara ine vaifuna kwa kamuzika wavo wa ai bass guitar man ba ḓo thetshelesa radio ni okay ya ndi na DJ muṅwe na DJ muṅwe zwi amba ri ḓo dzhia mbuso nga mbili phala Lokobela Yenda mixi ndi khomba nanyi Tata bizu bota deep shoot Ndipo kwa Ramagweja la shurti Mukomana wabo mtu anabu wata zakani Ndipo kwa awe Ramagweja wana rakamba ba ḓo thetshelesa radio ni tere okay kedzo mbuso nga mbili uri mina vha zwi okubusa uri bari mukomana wabo wa dzhena kereke zwino bone ava Ramagweja vhane rine ra khou amba navho zwino bone vha ya dzhena kereke na ya dzhena a ḓi tou uri ndi kale ndi si khou ya nga nṱhani uri no a ri sokou ri bva tshato corona yo ri disturba badi mani mara na ṅwana ndo no ya hayi thuthu uya ne a ḓo ri ngari ndo ya mathomoni a ṅwaha ende ndi ḓi ita no amba nda ri zwa zwino ndo vhuya tshoṱhe vha ri u sokou amba iwe Ramagweja ndavha katara ndi khou funesa bass guitar okay bass guitar beka ndi kha rigai ndi yone ine ya vha uri i vhe u fara murigai ndi a i funa badi mutou uri a huna tshilidzo tshine nda ndi tshi tshilidza mara ḓo tou vha uri na zwiṅwe zwithu zwa nda ḓa vha ndi tshilidza dzi drums ndo thoma ndi nga ndi a lidzanya na dzi drums kerekeni ne a thi a dzi zwo uri zwa itiswa nga mini uri ndi si tsha isa phanḓa mara nda tshi dzi lidza a ri lavhelese lutendo vhathu vhanzhi musi vha tshi pfa muthu a tshi kha muzika kana a tshi sika muzika wa reggae kana kuambarele kwa zwiambaro zwine zwa vha uri zwa si khou sumbedza mivhala ine ya vha i khou ṱuwelana na reggae vhathu vhanzhi vha mbo ḓi humbula u nga ri muthu u vha a ḽi rasta kha lutendo vha ḽi rasta thi ḓivhi ngori nṋe thi dai ndi yone problem ende thi tevhedzi zwithu zwoṱhe zwine zwa itiwa nga marasta ngori marasta vha tea u ḽa ṋama nṋe ndi a i funa thi ḓivhi ende a thi dai tori a thi ḓi tou funa rigai zwa amba uri okay a thi ḓivhi zwo ri kana zwezwo zwo pfha zwa sala ṋama zwi vha zwi tshi khou bva gai
kana ḽiṅwe ḓuvha ri khou sokou isela zwithu zwa ngei Jamaica vho zwi vhona zwo ri havha na tshelede yo renga ṋama vhara ri ḓibvise khazwo thi ḓivhi Bona Magweja ari gumanepa mara une reggae ndi muzika une vha uri ndi u pfesesa u fhirisa muzika yoṱhe ndo ri na musi ndi tshi khou ita luimbo hafhaḽani mulovha ndi na road kid ndi khwine ngori a ri ngo to tambudza lovha zwavhuḓi ndo ḓowela reggae muṅwe muzika thi ngo ḓowela wamba ngoho ende reggae dzula i tshi khou so zwipfa zwo ri ndi shapo vhorasta vhu a konḓa ende u vha na vhana vha mutendi zwi a konḓa no a zwi konḓi u vha mutendi tshine tsha vha uri tshi no konḓa ndi mini ndi vukreste humbulani ari gumanepa okay ri gumanepa ari gumanepa ndi tshifhinga ḓuvha ndi na tshitono ṱuwa kale tsho mbekanyamushumo yo no pfuka yo no swika na magumoni fhedzi kha musi maipfi mavhili mararu o fhedzisela ane ra ḓo a sia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi uri mini ndi uri okay yori a ri ise phanḓa no thetshelesa tshiṱitshi tshashu tsha Phalaphala FM nṋe tshine tsha ntakadza ndi tsho uri mini wa ḓivha Phalaphala FM ndi radio ine ya vha uri ndi thetshelesa yone fhedzi ndi fano uri a hu na dziṅwe radio dzine nda thetshelesa that is why tshifhinga tshoṱhe na musi tshi khou ḓa nge ndi tshi vha ndi tshi maker show ngori wa ḓivha uri ndi khumbula mini khumbula tshila tshifhinga tshidina ndo wa kha ḓi tshila na mafhungo fitshera vhathu zvaamba uri kari lifarane bati ri temedo rengisa musi tshivhuya ri khou vhuya ri tshi fhedzisa ya good thetshelesi kari temedo rengisa ri a vhuya zwino zwino sika Nandava riko bvera panda na fulo lashu la u vangela dora kakati ya vutongo vosa tungunudzi ndichiriri ndikwamba Phalaphala FM na Murida Properties traka loluka naone lolindera vahashi vabveledzi na michini voluka na vone volindera zvino riyangapi voneka vari nangerenga votu yavo ka USSD line ya *120 *45884# ndi *120 *45884# USSD ntindi R150 bedzi randa na chitanu we mashaka mivundu ndi mitanu ye vanangurudzi vasala nayo arali vachiri mulonga wa mati uye gunda kavanange arali vachiri mulonga wa mati uye hamangirasi maangani khavanange number 2 arali vachiri mulonga wa mati uye hamashamba chivuyuni khavanange number 3 arali vachiri mulonga wa mati uye hamatsika khavanange number 4 arali vachiri mulonga wa mati uye chamutilikwa khavanange number 5 ndika USSD line ya *120 *45884# USSD ntindi 150 bedzi randa na chitanu ukhetha utofarakazi 24 July 2025 usiku kati washaron raveleko imela Phalaphala FM irina mimwa ya 60 naone #60 rinani na kakati chisikule oimela Murida Properties varikana mini una muvundu unotohomolowa #60 rinanwi rodigeda na Miss P Phalaphala FM yatahe mina tenduri bakawara yatahe ndi Phalaphala FM yego brasi yakashwela vikashipembe chipinga chona chipari sikarekare rikoto voto mabe urumbula nubo busura zvino uboitie mini mispindira chipinga chono tuwa umbula nani chikadivale nombeka mshumo mafungo ena ngoto dorpesera ngawo ndochikwamba nga mafungo ari ndofichara vhathu vanyi vochidino nḓou nduri vo Jack Netomboni Rofane Twadzi au chele tshifhinga ndo zwivhona mara ufuna zwihumbule zwo mathomoni na nṋe ndi khou takadza nga wamba so ndi sokori zinobe ndiri rest in peace ka Chidino Nḓou muya wawe se phanḓa vo Confi rest in peace aoi Texit rest in peace German Chiganja rest in peace aoi ndikolivanga manda tena kezo mshirizo Phalaphala FM matambeka mshomeshana mosi arodgedo yichimbira ngotorani chitemolibwa mtumulamu abo chipida chainombeka mshomo bazumbulo kudoba purapu yabege daho ngala buraru awrebu marosika awara yabtahe hone ha musine dishita kuwa hapa
bone basingubuye batatidza muthichiriso phala pemba tuwanga uri koyo panungunungu ya muzika wahombulanirira magweja ubva hapo chitoro awara ya butayi rambude mafungoni awara ya butayi hakulotevera mshimo yari yadzizene bakhwediselwa nga hulisani posiwa pakamisipini na muperedzi chita gaonga ndiva madekwana budi Richichira shango ni hapa. Ona richichira pano shango ni yeah. Richichira shango ni hapa. Oh, richichira pano shango ni yeah. Oh, tivani ni tofa. Oh, yeah. Yes. Thank God I'm still alive. Praise God. I'm still alive. Oh, thanks, Jah. I'm still alive. Praise God. I'm still alive. Oh, when I wake up early in the morning, I feel I can touch the sky. I said, when I wake up early in the morning, well, I feel I can touch the sky. Thanks God, I'm still alive. Praise God, I'm still alive. Oh, thanks Jah, I'm still alive. Praise God, I'm still alive. Tina taizo na inwi, tina kakati na inwi, tina ndwa na inwi, marapeti ni tilolomba isa. Chiti sindimini yani, rikweli swanga mini na, uko tate ya rushaka kanu risota swibyelele ngona. Ndari chiti sindimini yani, rikori swanga mini na, ndari uko tate ya rushaka kanu risota swibyelele ngona. Tina taizo na inu, tina yo. Aoi. Natumbuli ndichi, ndidonilicha. Natumbuli ndichi, tingazuli na inu. Natumbuli ndichi, ridopambana. Atumbuli ndichi, donofunamu. It was a dream, baby. It was a dream, lovey. You were dreaming, sweetie. Oh, sweetie. Yeah. Nati bulungiu ndichikadhichira. Nati bulungiu. Nati bulungiu. Nati bulungiu. Nati bulungiu ndichikadhichira. Nati bulungiu. Duwa na duwa umbuzi sori ndovuwa. Ndari ndikolwala utokweta na ningo yawe. Mbiruni yawe achitori ndifalini apfumene man. Ndono tuwa shangoni alila chitotsi mare. Zvino mudzimu nyengedzedzele maduva. Ndisive watu wa zvinone. Namusi muzikosi chapara rimi.
arimi ri ya phanḓa and hezwi zwi tou sumbedza zwo ri vhukoni vhu hone nga ngomu ngauri a hu na dzi autotune hafha fhethu dzine dza khou ṱoḓea kushilisi wa Phalaphala FM ḓo ri falela nga maanḓa uri vha na thaidzo zwa thekhiniki fhedzi hezwo zwo sa ḓo ita uri nṋe na vhone ri vale mbekanyamushumo heinoni nga muzika ne wa bva kha Humbulani Ramagwetsha fhedzi ndi a zwi ḓivha uri na dzinyimbo dzine vhone vha ya dzi funa dza Humbulani Ramagwetsha zwino nṋe ndi khou ḓo dovha nda ri hwanyana musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo dzine riṋe ra dzi funesa u bva ninge nga 2002 Thivhulungiwi ndo lupfa It was a dream. It was a dream ndo lupfa u tou vha uri ulwa luringo idza fhela khagala u ṱoḓa u na dzheninka mara thiri ya rweya hanefhaḽa uri ri humbule dza mulovha namba mulovha u khou amba ngoho havana havana uri ini ni common havana lolo uri mpfareleni ndi khou tou ndive okay ndi mbe lufhio ṅwaha u khou fhela umbokomolela ni sa vhuye na ya hone ni vhuya lini na ṅwedzi wa u thoma wo fhela nda ḓi ni ḓo vhonala ndo komolela mufunwa u vhuya lini na ari gume hanefha Humbulani ndi khou livhuwa nga maanḓa ḓivha matekwana vhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi khou takalela uri a thi thomudza afho ngori lelo ro thoma zwa musi live zwino namusi zwi live zwi khou ntakadza nga maanḓa Miss P mbekanyamushumo i fare kha ise phanḓa ndi khou livhuwa nga maanḓa hey vho singa bopa yawo ndina Miss P ya singa bopa ndina Humbulani afho Ramagwetsha ndi so Phalaphala FM kha ri tendo ri nga ngoho na musi zwi khou guma nga u tou rali ndi tendo fhufhulo uri hafho ne vha vhone vho ḓiphina nga mbekanyamishumo kha vha ri ndobe hafhu ndi vale ino mbekanyamishumo lwa vhuvhili ndi tshi ndi khou livhuwa nga maanḓa ri khou mafhungo ne wa raya vhuṱahe u hone hulisala ro ḓi dzula o lindela kha vhe matekwana vhuḓi SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa tshisia Yo, Miss P.